koji nije mnogo udaljen od Grenobla, za neka 4 sata može se stići ovdje, pa prema tome sigurno je da i veliki broj navijača bodri ekipu Emersona. Radovanović, šteta, skočio je Gvalko, 16-13 je za Bosnu. Ostola. Gvalko. Jelverton. I da vidimo sada prekršaj Hadžić. Dosta ličnih grešaka. 6 do sada. Emerson 3. Dakle, 6 grešaka su načinili košarkaši Bosne. I sada evo vidite ovi trenuci. Emerson igra dug napad. Pogodak. I evo, Jelverton je postigao još jedan koš. 16-15, samo poen prednosti. Barajić, Delibašić, Pogodak. 18-15, Delibašić. I Ostola predvodi napad. Gvalko. Mors. Gvalko. Prekršaj je bio, ne, 3 sekunde. 3 sekunde, dakle, čini mi se da je to bio Kararija, duže od 3 sekunde u prostoru pod Bosninim košem. Delibašić, Hadžić, Bosiočić, Hadžić, Barajić, Mors. I ovoga puta Barajić je gotovo izgudio ovu loptu iknjene u ekipi Bosne. Umjesto Bosiočića koji ima 3 lične greške, ulazi Ante Đogić. Bogdan Tanjević očito forsira postavu sa visokim igračima, jer poznato je da je Đogić dobar skakač, a u ovakvoj borbi potrebno je što više boraca, što više skakača. Delibašić, pored Jelvertona. Lopta ponovo kod Barajića, bori se zaista kao lav. U pravom smislu kapiten Delibašić. 10. poen, 20-15, ponovo 5 poena prednosti za Bosnu. Gvalko. Hadžić je stalno uz Morsa, pa sada je prepustio, evo vidite, samo jedan trenutak dovoljan Morsu, malo prostora i Pogodak. 6. poen, Boba Morsa, 20-17. Hadžić, Đogić, Hadžić. To je jedna vrsta zaista uske zone, međutim čuva se prostor, veoma pokretljiva zona. I da vidimo sada prekršaj. Koš ne važi. Kararija lična greška. Izmjena u ekipi Emersona, na klupu je otišao Kararija i igri je Džergati. Hadžić, Barajić, Pogodak, Žarko Barajić u pravom trenutku. Koš postiže 22-17. Ostola. Barajić i Delibašić po 10 poena. Dakle, očito, bar u ovih prvih 7,5 minuta, raspoloženi su za igru. Prekršaj u napadu, Mors. Inače, da još i ovo kažem da veliki publicitet prati ovaj susret, 110 novinara akreditovano, 14 zemalja vrši direktan televizijski prenos, tu je i otprilike 30 jugoslovenskih novinara. Šutirao je sada Radovanović, Pogodak, 24-17. To je drugi koš Ratka Radovanovića. Jelverton. Šutirao je Gvalko i lopta kod Barajića. Evo vidjeli smo trener Emersona, Rusconi, skočio je sa klupe i zatražio je u prvom prekidu time-out. Delibašić, Barajić, pametna igra u ovim trenucima, polako, ponovo je Barajić došao do lopte. Šteta,
Mors, Ostola, Gualko, Jelverton. I da vidimo sada lična greška, Đogić. I evo minuta odmora, trener Eduardo Rusconi, nekadašnji igrač Emersona, zatražio je minutu odmora. Dakle, prvi trenuci, a ne bi se baš moglo reći, 8,5 minuta je proteklo, protiču u znaku Bosnine igre, onako kako smo to i navikli, lepršavo, razigrano, ali maksimalno ozbiljno, borbeno, posebno prednjači u borbenosti Žarko Varajić, čini mi se da daje ton takvoj igri, to ukoliko ovako Bosna nastavi, čini mi se i nema bojazni. Naravno ima još dosta igre, ne treba ništa prognozirati, ali treba reći da u ovim trenucima Bosna igra veoma dobro. Taktički plan trenera Tanjevića do sada se ostvaruje. Evo, bilo je 16-8, pa sada je 24-17, solidna prednost, a više od toga, kažem, ohrabruje Bosnina igra. I evo sada Mauricio Gualko, krilni centar Emersona, izvodi slobodna bacanja. To je njegov četvrti poen, 24-19. Hadžić, Delibašić. Da li je bio fauliran Đogić i Mors, ipak Mors bolji, lopta kod njega, Ostola. Jelverton. Gualko. Ostola. Jelverton. Dobro je dodao loptu, sada je Đergati bio u poziciji i pogodak. 24-21. Hadžić, Radovanović, Varajić, uz njega je Jelverton, ispala mu je lopta. Međutim i protesti naših navijača, nekoga je sigurno po ruci zahvatio, od toga naravno ništa nema, igra se nastavlja. Jelverton, Mors, velika borbenost, Delibašić je za trenutak bio uhvatio loptu i sada prilika za kontranapad, Varajić je sam i prekršaj, Đergati. Zaista Žarko Varajić igra veoma dobro. Pogledajte još jednom tu akciju. ...26-21, 12. poen Bosninog kapitena. Đergati, Gualko. Ovoga puta kao da su ga pustili igrači Bosne, očito ne strahuju od njegovih udaraca. I da vidimo sada 3 sekunde. 3 sekunde, mislim Đogić, 3 sekunde pod košem, evo još jedne izmjene, umjesto veterana Ostole, ulazi Kolombo, mladi Kolombo ima 19 godina, Ostola 33. Evo vidite sa brojem 5, Mauri, Fabio Kolombo, u posljednje vrijeme igrao je češće i kažu da je opravdao povjerenje koje mu je trener Rusconi ukazivao. Đergati, još uvijek u igri nema Menegina, Mors je promašio, ipak lopta za ekipu iz Varezea. Kažu za Menegina da nema još dovoljno snage, da je dugo pauzirao i Đogić prekršaj. Ali njegovo prisustvo i na klupi mnogo znači za ekipu Emersona, ali gotovo je sigurno, bar u drugom poluvremenu će iskusni Dino Menegin, oslonac posebno u odbrambenoj
u